Shubor nakaslem jong unausan hima. Ka dorbar snong mudemai kalapan bena bakalarai ban kersan purai o MDC bambenta uma Jesse Suyam kumukertong jong ke election MDC jong ke Jaintia Hills Autonomous District Council. Ya gani ka rai la shim ke jingilang dorbar election na ka benta ban ya kren. Ya ke election MDC ka ban 1 ka balalong ha community hall jong ke snong hagalai Potrik Risau. Uchaman jong ke dorbar snong mudemai uma Emris Kso Hagajing kren, ula ong bu MDC ula kerpat ban ay kajing kersan yu hagani ke election MDC ke ban 1. Kumta ke dorbar snong hagajing ilang kalashim ya karai ban kersan pura yo ma Jesse Suyam kum ukertong MDC na kesnong modemai la benrap uba Emris. Hisho ula ong ru bakalong kajing smok kemen. Bad ru kajing smok tenat ban yo ban lum ya ke dorbar election na kebenta ban penkre ya election MDC ke ban 1. Bat kumu MDC ulawan ra ya shibun ki skim bat kilat jingeram ya kasnong gatau bat ya kadong gatain bat ru kum ka dorbar da kawe ka sur kala rai bat ko jingmut ban kersan pura yaw ni rangba hagani ka kenti ula kinturu iki wai pat kisnong ki badan hapo ka modemai nongkhro constituency ya ka bala jutip menshwa kum ka modemai umulong ban ai ka jing kersan lang ya uniu MDC ne ka step una penmani ni ka dorbar snong apa dengan senang modemai momen dorbar election hajing itu yang hajing lalti yang MDC ma Jesse Suyam hagini ki sansnem berde amlo par MDC yopi amte yo ongi kam ginong sinchar senang ngahini yin kam samani dorbar senang pensekhedo ya gani ke benta ni ke step kam dorbar senang kemudian yo iya lang lagi yo kelam yo perkat kalau ke besngau kemen sengau tengah gajing ya kenduk lang rengkat baru lokal MDC jongi kebiar day bergini gajing lang jing kalong kata kebengi ong ke dorbar election nak menta berunjat sekmat nang nis badula airu ini gijing kerku kum kesinong ketau ni i balang balu MDC berimjangi majese Suyam lawan dak sibun ki skim jing yarap ya kesinong gatau ya gidong isnat kolong sha ke jing kerku yengi kum kesinong gatau but kum ke dorbar den bala persngau ya kita ki skim bolo ai ha gene ke sarsnang bladek de ko wei ke sur ni lekut jumut nganne smat namarula paningi ban kersan beng u ha gejing de jongga next election ke bangsawan Jika wai kejing mut ke dorbar senang kalau sini kerai mentah kesengi kan ai kejing kersan ke bakpura yang ma Jesse Suyam nak minta ke bangsawan. Kini dia ke kubur bengin hak seperti jong kini ke distrik Jaintia jongi ke bangsalong ke next election ke bangsawan. Tutip bagi wai ro ki pra senang di berdon hak kini ke konstituensi kabagi khot ka modemai nongkhro konstitusi kabadai ka waina ka perteng ka betmai ka badan hadi ka borderline jong ka khasi Jaintia kabagi ka west Jaintia tura batu sini kini ka kubor kan long ni khot ni kerpat ya barok ni prasnong kemudian apa ni ka modemai nongkhro konstitusi bikin sini kini ka dapat ni tersan lang margio i ba ringin kren de kawai pada dur kesun lak batong ya hadok snem arfu pra kejingya linti hakim lang salang kesan hima siba namdon de kawai pada lat like nakane ke sarkar pemerintah de tangah kene nisnya bahkan ai ni kejing berku kum baik non senang jong konstitusi di pulau kawai kentup di Jaintia sini kene kubor ni kum ginau sasal modmai ni kerpan lang yafi tu kersan lang ya kene ke sarkar NPP bahkan sensari ni hadu bakut jongga tem juga arpura bahkan aero gejing kerku ya ki khon ni hajar om tami gere Jaintia hendrai ka meklia hi borok goi ka bengi i bahkan long bengi krang ni angot kum nong senong bangin yo gejing kerku hang dia dai bagi ulang salam borok apa Tanggi negi kubor ni la belong bat nga sesisen nga depan lang ini kum di khon jong ke senong modmai berok gawai selang berkentai kita ke bala banwan mat banwan ro tu sini ke kubor ngini telilang bat bengin
rai ke buron jong ke sinong ke tau bar ke konstitusi bro ke wai da kata ke jingmut bangin kersan lang yang new MDC jongi bagi khot ik uma jese soyam sachisen nang ta ka next election ka bansa